Macau so fishing不都在红酒城。Good one. बहुत अच्छी बनी बच्ची. बहुत टेस्टी बनी मच्छी. हाँ टेस्टी. इसे तू बोलेगा. Oh, Simolenge Samal Ultash Dele, Sabko Namaste, hello Tashi Dele everyone. Welcome back to my YouTube channel in another vlog. Ani number Sama Dewingi de Marai Dew de Gangi. Ani Taninki Yintung di Karigan Suel and any Kazan latest Ngaranki YouTube channel Nanglolayo. Ani subscriber Chiki Hadem. Comment chigle shara gesachin kyurang khare nyasha sedang ki kor lalab dala ra thidura comment chig nol ani tharing ki yin thung di khargan la swela nan tharing anjo khare nyasha swere ani on din anglo langi nyasha sedang ki procedure di laben ra fried fish sedang ki procedure di laben ani number changmalo tharing ki yin thung di gone shukba du sirna shwe Taring ki nyentong dipe interesting yore. Laso ani ngi ki tungi chego. Sambo de la nya de to khashe la. Ta nyasha de to sambo tuye de. Sambo nyasha de tuye de chupshe abo sta. Ra ani nyasha de kan tuye dina kasin ma pole ani chu tho sama de ma tuye 방법을 냐샤요. 냐샤 kilo sum kilo ni. Ani depchik la tuya mare 30 cm tuya le. Tuisan dingan dua, cuci tangan dingan dua le. Ta nyali tu cuci aku cinta saya bro. Ta 바울 디불라 루엔 야디 가진나나 다 춥셰 당사레니 냐나룰라 탄데 다 추든자 앱조 체요네요 아 데네마 아니 추디디스 자드르라 제잔 디나룰라 추디 자이니 아니 디 추즈 가즈링갈라 샤르나 아니 추즈 체가스링갈요 인데 샤르라 아니 디 냐기 추디 다 자자바도 디슈바라라 하체나나 아니 ता nya marinade chegi any masala di thadi cheni oh ganzo any fried fish suela ni nyasha fry suela ganzo la ni paste chik suore paste suela ganzo material khashish kore thangbo de la chujola kare la besan rera besan gore ani chujola niwa de dabba dina kare la ni homemade ginger garlic paste re ngaran so susu sugere ra ginger ta market ni nyore tene kokbash to ting hanzo ki ani susu shingana ke kyo ki ani kokpa digi paste yore chujola kashori methi che titi si kashori methi ti siglure ani chujola dabba dina khare la na yo dabba dina la ajwen lu ra khajin la na nyasha di easily digest chere ani chujola Adina la chuche ani food color this chigluna teware susu devare lumalu devare dara ngato chashana ani food color si marinade che sambatis mau e shindo go thongi tu and sujola masala khashe shiore masala nanglo la ani masala khashe shiore ra and jo masala lu
Ani paste di thadi che ani nyasha denzo ani paste dinang lo la ani yakbo chini mix up che re la so tanga thanda ani masala di syen ro ani ngi tengi chewo o ani thambo de la de ani besan di chaw re ro besan di chaw re thambo de la the besan mambo lu la na gi pakora syen na shi syen ma de ka na besan di limited ti si gru re ta marang cha shana ani nyasha kilo sum syen ro dile pa ni besan dulu ni tengi chewo besan mangolu na yo ni chui mare nyasha la ko chui mare ka cha do di ro besan di tatis ni flavor chelu re ta besan di cha cha da ya besan khazo suel na quantity di ga chelu re shiu mangolu di garam khazar na ni garam nyasha kilo sum chelu ya garam gyale ma alu yo mare ta di next ma khalu yo ne kashori methi pi chiglu hai kashori methi eti chiglu na shimbu che ra flavor bi shimbu che ta ta be ti shimbu lo shi kashori methi di lu ani di mix ya ko chen che kashori methi di lu chane ra ta di next khalu yo na di next khalu yo ni di bi ra jo ki khare ajwen yo tumani shuna to gore kajin na ajwen ki nyasha ni to easily digest she ra che sama ajwen tumani shuna flavor pe shimbu te ni de chawas lu she ra kini mare ani ta khache na di mix ya ko she ta and di mix tang sa da ka lu na ni masala de lu ra masala lu ani thambo de la masala ka lu na ni di karena dhania powder है धनिया का जी powder है धनिया powder थुमनी धनिया powder चिलू आणि मसाला शेंबा चिलू ती थुमा चिक द शेवा चिलू मसाला शेंबा ती थुमा चिक द शेवा चिलू आणि कोणी मसाला सुरा ती थुमा चिक चिलू ani khaluel na ta satuma nishlu inga satuma nishlu an dijula khaluel na ta denzo mix ya ko chinta ya ba ta de mix ya ko chinta ta dijula khaluel na ani the food color luen ti sikra food color shlu ani ta last de la khache na ani ginger garlic paste legra homemade ginger garlic paste di thuma sum shlu shai thuma chikche thuma ni che ni thuma sum ra ta masala da thama lu sa da last de la di mix up ya bo chinche and de ju chu na ro ti ani chu ti siglu re di mix ya ho chini tang ani khalu en ta chulu en chu ya jaja swe ma ta ti se liquid swe re ti endo swe ra ta di thandwe ti khare labla swe ti siglabla swe re mix up ya ho chin tang sana ta masala ta chama ya ho chin mix up tang sana thamde ti siglabla se hole tanga thamde chuti siglu hai dina ra di labla se ya to उसका डिक्लेयर की रोटी सा तब मसाला भी तhamde ti labla se hole ra kone labla se next into se Eta takala khandegin jimusha so shindo cha sa mau Este tradition so ta mam khachena na ani nyashan so paste na deep che so an karai kula do ani di chizu ni rigala ani marinade chen shower ra chizu ni rigala marinade chen shana ani flavor ta thwala so peshe buli ra ani thanda gonda chizu thukta cheha dubas de wala ni
nyasha zu try ba la so any to get show ani nyasha di thambo din all deep che mangbo ta che ma ta this de deep this che and so jula lu ya 인데신 제로 참말라 아니 방팀 상마인데 신이 딥 신이 marinade 신이 샤래 오 따데 두스 따데 상바야 신도 같은 비도 마순이로 하나 하나 가지고 코르스다 다 수도 좀 받아 하우스 라인 nyasha in crispy yu ra shimu yu sa de ba na nyasha la hendro go we ra ta nyasha ya zi kunzo inji mi fried chew ba ne na ga shimba ya ma bo re fried chew chik che ani fish curry sene de bo re ani kyona zo tande fish kaji ni nyasha ga ji ya kyona zo inji mi di chew ma de kare nyasha de inji fry so ma de kunzo ki nyasha de ani nyasha de ge tsena de wo de nyam to penesha shana manzo shimba kar se bola na fish curry se wo de ani fish curry member ani shimba kar se bola na ani fish ki khata se wo de to samma shimbo ra ni ya thari kare the crispy fish sani dosa fried fish indo one is an thari fried fish swing ani kazan ni vlog namlo la ani miji di comment chedra ni subscribe chi kesajen kare kesajen namzo ani nyasha sedang la dala ani cheza an tharing ki yin tung di namlo la ani ni nyasha sedang di la gyura procedure de khande khande syogo yemela khar khar syogo yemela laso ani ngejula ta nyasha di marinade che chawata anga kha chena na konzula chizuni ringa la marinade chen shawre dishu para la kha chawla na ya ni nyasha chedra chutney chedra ma shingala mara shingala ni dhaniya ta ani dikhare pudina lenga jogore ani jula ni mara shingal jo samay ni tin chobo oh any finally any nyasha zo marinade chezai ra ta chizuni ringala ani nyasha di ani ta plate chi ki kabli shahare dishu bara la ani masala ta ani chuwa dum sama ani mix up chhe ra dinawala ta ka khachen na dishu bara la ma shingal chikto an phane daniya ta ani di lenga train chutney se ra dishu bara la chutney di se ni la so ni tin chobo ate putina dukde putina chutney na luye shito putina dukde tanda tuzula putina tis mashi mintu konga tuzula chardu tuzula putina di mangbo ki de putina tis mashi mintu and putina dukde tanda de anzo nang ki garden na re oh ani de putina di mashi rama so tanda tuzula putina raya khakbo do digas mashi rama so ta chutney la digas chik enough le to tis thima ta taste le ji do re la so antanga te shingala ani tania lenga twain nge ngara su shinga twengi tengu chego ngara su shinga tengu ra thanda tuzula shinga la khar khar ta bi me ta ante tengu ta dene ma nganzu shinga re ni shinga la thanda tuzula khar ta bi la na and din sama palak ta ani sarso saag din su ta bi re and din to khalan de kokba ta bi re kokba che ani wala ani green peas ta biore hara matar ta biore sujolo kokba che and de sulade sarso saag che and daniya che de
धनिया तबे रहते देसी धनिया तबे रे ती धनिया रे धनिया हाँ जो ते ता धनिया ती शिक चटनी छेदो कोने चटनी छेदो अनि धनिया ती शिक कोन खिरो है ते जो धनिया तबे रे थंदे चाला अनि नमशी याबो मिंदा ता चा देन जो मांगबो मागिया रो अनि दी कें की हेनी धन शिंगा देन जो तिस याबो के मसरा थालो रिंगल एंडो रेशा लासो nga धनिया ती कोई nge chula tengi shogo den sama anzo shinga re te zo wa zo shinga re ani ta shinga la khar ki la na ya an di shingdong sto di almond ki shingdo re badam ki shingdong chen wala kusho ki shingdong ge ta be re anzo ki ra 아니 되네 마마 밥에 내 언더스트 신가 셴바쇼 되네 마마 밥네요 신가 권이게 덴상마데 सरसों साग के रे पालक दाल पे से जो की पेशे देवाला धनिया दितब में सारे धनिया थोड़ा मिंदो धनिया याबो के मिंदो थालो नमगी ना धनिया शिमाशी की रे थांदा तिजलो छा गे मिंदो होंदे रे लसो इन गादे धनिया ती सिग्रास रा तंगा धनिया दी की चटनी सुई ने ना बचोला तुंगी तुगी छो ओ तदे चटनी से छदो नि मटेरियल खरगर फिश तंगी ना अनि सेवन जंगू छे अनि टोमेटो माउ छे अनि शिंगाला गोबा तबग्योस्तो होंदे जी कोकबा जी लपती दी छे अनि धनिया छे अनि दियोत पुदीना योरे मिक्सचर यम तो थांदा दी तिन समय मिक्सचर ना ग्राइंड छे एंड चटनी सुई लसो इन तुंगी शोको अन थांगो दे टोमेटो दे तुप दे अनि सेमे जंगुल वे खाचाउ शिउ गाउ दो मा नंगमी जरा माजा नमगी दे खाचाउ सेयो ngara chedo en logash sibe mau logash luengi jula ani tanda kare manzo la na la baby chinju yura ni wife de la sibe mau bate mare khaja na baby oma dong gora in 7 rupees new machi lueme la so ani chutney di tengora ta khashi den sama tu dinalo mixture namlu grind che last la chada ani chadi luere ra अनि तेंगो सुसाना नि ठंडा नदी ने सनसेट की व्यू तेंगोरा इन द अल्टीमेट तो द व्यू निंग जेला वाओ खंडे निंग जेमोदो द व्यू रेशा ठंडा वन शॉट ओ दे चटनी 3600 चटनी न्याशा की चटनी की 3600 ओ तदे थांजी मैरिनेट छेयो दिपे याबो मैरिनेट छाशा न्याशा दिनजो सुजोला चटनी छे अनि मैरिनेशन छाशा पे याबो अनि पाचो गैस काना नुम छौ सेने शायो ते गैस काना नुम छौ सेने शायो न्या फ्राई छे जिदुला अनि तुंगी शेवो तंगा दे कमा nga sulayo ani ta न्याशा इंजो टाय रा ani ngetengo de num chau cha so ani ta nya sha di ta start chini that Oh, tadi nyar zo kante crispy chasha, krok dan crispy chasha. Laso, ani ngade ta start cheni, ani marinade pe apo chasha. Inge thamata saira, ani number thamata tungi show. Tijule ngan zo tami zo ani nyasha.
당연히 기 짜서는 남이 정말 냐샤서래 는 게 뭐 공족이 feedback 티데 칸데 차이메라 라소 아니 냐샤서 당디 다가라네 process 되어 다가라네 네 아니 이제 딱 팔아라 개가 되니 팔아 담배 비어 알아 동아에 팔아셔도 세상 담배 잔디샷 마살라 루네요 팔아 개가 되니 다소 안 팔아를 땡기셔 팔아기 리액션 간대요 गुड वन बहुत अच्छी बनी बच्ची तो फाइनली तंदा nge momo ne ware ra agu nangla de gore ani nyasha di momo la kya ga ra an nam konda ta pang momo la massage cha ga malish ro tang ga an ta nang ne momo nang la thyen de ani lam ga la ra nang ne momo nang la momo la malish cha ga ta ani momo la tanda nyasha di kya ga nganyem dong aja ji phure tingi nephew re la so nge tengi sho momo nang la le na momo nang la le so de momo Tash tele la so momo ki momo la nyasha di tre yi tanda ta oro khande do बहुत टेस्टी बनी मच्छी good one chimbo dula oh tate ne ta momo ki kangba tu de ra chucho ki ani ta konta takpa momo ji kangba tu ali ni nyam do supula massage ta ani malishi ani nge momo ni khare dire tanda lo khazur lana ni lo kiju genga re ani nyejarang newa chare ra nyejarang hospital ne discharge chane le re nangla ani namgyu na chuki chau gi tur ra ine thari momo khalas lana kangba sabta langi dulasra on se ani easy page tang las ani thari nge thangbo easy ki chupshe tang gi ra easy chupshe tang cha da dijula chu cha chau ko ne jikle ani chu chau len cha da honde gi khache na chupshe ya bajin tang che khachen lana ni nge ni easy cherwa ani easy di thai mara on che zangi chu shemba page tang en momo ki tanda ngala kharke cha thidulana ani kira phomo deu re tos os chembo cha sa khande tos mangbok ngui de ngui min du sen la ra ani nge tanda voice over khachin til na ani sula thanji khacha anga momo nal ro tu jamba ani ke shinge de sula mangbo dra on che ani voice over ti ani kangba twi cha ta kangba de ani towel ki chita ta ani jul ani sarso tel ki ani malish ningche nge momo hai semba sangbo per ta ani di tharinge ki momo la ni ta keba la massage tang la samba momo ki digire la so tharing ma tang da ani kare deu min dulasra ani endo re ngara momo sewa mi kashi ta ningje susu ji popo momo niga thongni yo mare kashi phama thongni yo mare ngara ngara so de chembo in sam gidu ngara popo ta momo niga la shapchi shuera so nge popo ta ni don chupke la thongre cancer naza na ne thongre ine thande chala momo yo re ani nge popo ge nganzo tcv labda chugyo re kajil na ngima nge popo bank manager ra tcv ki leche tan jong shing du jamba ani nganzola popo ki tcv labda la chure ani nje momo interest ta tango konglo ya le sare ni khazus digi emelas ra ngilai keo mare lai ra thanda ta shine re lai thanda ta keo mare lai tiktu re lai semde ma che lai ba momo la ningje endoresha ani momo la massage center tang sa ta nang la lo twai hi हाँ टेस्टी कैसे बनी अच्छी बनी है बहुत ही अच्छी शिंबू दुला सो या एनी दे सोचो लंगे वाइफ की फाले से दे शायद अंदर दे हेलो या एनी जुल तेंगो some test le
다른 빙야 사진기 냐샤스도 하다 테스트 직초 마사오소 페신보다 먼저서 딱 남미 참마 사사래라 딱 마당 알아 와이파이래 한 라스를 딱 감수 세이라 따따와 간들레 한 신부도 좀 내다야 딱 좋아하시다는 맛이 신부도 심잘 kasi bani ya ani number thamal ani tharin ki nin dong di tagaran samchen ra ani tharin ki nin phisi nge ki nin dong de la then da go sigi na ani kada inji mi ji tero che ani mutu ne dala ba gyabyo na wa de tujina mutu ni gyabyo na ro che lai ani next nin dong de la ko je on